طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من خليقته وأمينه في وحيه وصفيره بينه وبين عباده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga palanggungan, hatiranan, alhamdulillah. Yari na sab kita niyo ha waktu na to ini. Waktu amin piyag tukunan sin tiap-tiap hambuk-pambuk dan katutan niyo. Umampit dahil nga mga waktu dirihiran sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya mahinang amuyin lutuanan na to di magkabalos sampai makapagbay mata iwan sin Tuhan na to Rabbul Izzati wal Jalal. Jari ha waktu ini insya Allah subhanahu wa ta'ala in pamin-min simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa pantun amoy in miabot na in pagbanda niya tinju mato in pakaradyaan amoy biya simpagdatong sin agama ino-ino imano siya doon hayaon sampai maig dahing halawman si manusia in agama kasabunnalan inyaon damikyan bihad tureng kahalan si manusia. Mahita karena ajaman na to ini biya kulang na in pag ino-ino si manusia magpaamo sin hinang sabab karena biya sa pantun simisilong na imano siya lambong sindunya amo hindi sila mabaya kasindungan silambong sinadlaw akhirat dinin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala maksudangkan kita pia panjari karena asupaya madauhat na to in kakkal kabuhi amo na in kabuhi haadlaw kana amoin wayroon na husa sin hambuk pahambuok maaglawag kabuhianan bot malayng kaninyaon katantahan. Kiyata ka man sin Allah subhanahu wa ta'ala pakaniya aamuin timbangan sin amal niya piyagtuyuan ni di halaw man sin gumiini. Na sabab yato in pangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in liyalawag niya rin hawakto pa wakto amin pagmatuyo gumawa dumauhat sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabi tuwayroon makaliw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magtibot tungod paparkala tumunay simpiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, in kataan sin umat niya, kiawag niya, maun paamoy in, giyanji sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena amuad to in maksud, ba'atahu ilal jannati da'aya. Amin pini siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa amuin sulga kabayaan sin Allah ta'ala kasuran sin umat niya. Iban in siya pini sin Allah subhanahu wa ta'ala lil imani mudadiya. Amuin
Pini siya tumawag papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paagama niya, akatibusan niya manawag-tawag. Asabab yato, in kataan pakarajaan matarang hasara, piyang daakan simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salta damikyan, ingkatan piyag mungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala piyang langan niya. Sampai napasampay niya, napatarang niya, indaakan kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin, miabot sampai amuyin, wala na siya nagpikil buat malaingkan siulang niya na in katantan simulang patuhan Rabbul Alamin, kalo-kalo ring hapar sababan niya un mahinang sabab makasayo sila, makabatok sila, amuyin matayma nila marayaw, amuyin mapakay nila inimat sa lago-lago yaon kanila rihil sin Allah Ta'ala, amuyin si akal iban simpikilan, kalo-kalo ramaan sabab sin amuyin pagmatukas nila. Doon haon hiyapaan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalo-kalo lumunok sa sumagawa inyaon katantan yang panagmatugas subay na amuyin wayron na to dapat sa na sila umandok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haon yan pa sila nagsusun laong sing kamatauran in mapatuthin ang nato kita niyo intimay masindiarahi Muhammad kana in siya unod ugat na to habihayaon waktu amunain puas sin Ghazwatul Fath pagyanon amunain simud na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbalik pa Makkah salta piusak niya na in katan simbarhala doon hayaon way na nahinang sin Quraish in naon doon hawakto yaon nagsusun na in nagsusun in kaibanan doon haon wayroon nakapako yan do kaing buat malaingkan harap patuhan Rabbul Alamin amin nag-inubusan nakataan si Mud paaka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na ini kakitaan na to in mga pamin-min sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas sin kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyatarang niya doon na waktu yaon amoy in hawakto in kataan manusia na hinang na Muslim laong ta way piyapagbidda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena isiyo-siyo in amoy taga kapatot hauno pakaradyaan hapag-agama piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asupaya ando kailo kahampitan sinuling bata kahampitan sin umat niya mahuli sin bihaon tuy in agama sin Allahu Ta'ala amin bang hisiyo-siyuin dihilan sin Allahu Ta'ala kapatot doon hayaon di man jari agawon sin dukaing deng kaniya subay rayat to hikabalik maong kaniya na ini katantan timarang mga katawtay manguran hakama Islam amoy intimutog doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasabar sampai ini inyaon katantan nadawhat nakawa sin mga sila amoy nagmatuyo umupi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam muna na in upat Khulafa ar-Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali inyaon sila katantan wala napindah daing hajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa parkala pag-agama in magkasabot da
di magkapinda daing hakabtangan Allahu wa Rasuluh. Allahu Ta'ala ibandaak niya. Kamaksuran niya bang magpatarang sinsara, in agisin nagpatarang kaala Allah wa kaala Rasulullah. Ini ingkabtangan sin Rasul, ini ingkabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At ini muna inilaw niya in hukuman sara dengan Quran, nagkabtang atau parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaamin zaman, tuong gatos tahon nagsuno-suno, amunain, launta wala doon haon napindah in mga kabtangan ini, dahil hasimud sim mga sila magpasampay sin akama, bang sila magbisara, wayroon karungugan buat malaingkan kala Allah wa kala Rasulullah. Amo yan. Na ini ni biyabandaan kita niyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam asal sin in waktu tu katos katahon nagsuno-suno ini, amo na in sarayaw-rayaw waktu hapak agama. Puas daing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna daing mga maka na to, iban kawaon na to pamintangan, hawak to sin Ghazwatul Fath. Amuin na po na in manusia, doon naglibubong Haka'batullahil Musharrafah. Imaatod ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya naguhutba na may hakatan hadir hawak tuyaon na may sin kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hak sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli dahin hayaon amuin harap na pahak sin manusia, kapatot sin manusia. Karena doon daharwa ini, muna rin hakatan hinangon sin ipon, amuin hirihil patuhan Rabbul Alamin in kapatot niya, in hak niya, supaya isabhi kabalik sin Allahu Ta'ala in kapatot sin ipon, harap pa ipon, hak sin ipon day nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naamuyad to. Naman jari hak sin hambuk pahambuk, manusia iban sin manusia, damikyan di manjari ini amuyin, maaw na antara nila yung paglunggo, buat malaingkan suway rahitok balkarna inyaon katan amanat daring ha Allah subhanahu wa ta'ala, amanat daring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan. Biasin siyambot taka inayad to, doon hawak to yaon, way piagbiddaan si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin kasahabatan na kauna, amin lang niya kibaros sahaba, amuin lang ta panagnaan na hinang ini sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at awalundang panun niya, iban na sin, awak to yaon min napun na sila katan, gimuwa na sila ring hapamaybay nila miyad to Haka'batullahil Musharrafah, tumabo sin partawagan sin agama Islam, dun hayaon, abok doon hay ni sa lingkat-lingkat, amin kapatot sin manusia, wala kiyawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna ini amanat din hatuhan na to Rabbul Alamin, amin hawak to sin pagsud nila, siyukat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kunsi sin Haka'batullahil Musharrafah, dahin ha amin nag-ulin kaniya, sampai doon hawak to yun agad di hirihil, amunain,
si Akmit sin Ali radiyallahu anhu daing halimasin nagulin kaniya. Ampayad to dia madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hawak to natikmod na in pakaradyaan katan, puas daing hakabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in akiniya ma tadunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm. Uno na baha in natali niyo, hinangon ko kaniyo haadlaw ini, na nagpaluoy na kailo, karna sinbuga nila, ikaw naan in tao marayaw, anak sin tao marayaw, asaling yan tumatarang, karna in Rasul sallallahu alaihi wasallam asal yad turing ha kapag papanjari kaniya pini siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lamim mahinang kahinapusan sindaak niya. Uno in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan, idhabu pa antumut tulaka, na panahon na kamusim panahon niyo in pakaradyaan limabay na. Di nakakunahan magsukot, di nakakunahan magsabot, di nakakunahan amoy inibis sarahon pa inununo katan pakaradyaan buat malengkan puas ng parkala. Pagka nagsahada nakatantan pakalimatus syahadatain, amunain kalimatul la ilaha illallah iban sin Muhammadur Rasulullah, naroon hayaon siwo na indarajat nila katan patuhan Rabbul Alamin. Hawak to yaon na pakayat to magtuklas na sila pakanya in agisin Abbas ibni Abdul Muttalib, amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama sin Abdullah ibn Abbas, laong niya, ya Rasulullah, ini pihilan na kamo in kunsi bakas kiyawa musin ini piyag ukab musin Ka'ba al-Musharrafa, atin niya kami na inumulin sin pagpainom ha mga mag-haji, sabab asal yan to suko nila, doon hayaon wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam si mambung, wat malengkan na nga subo siya bang hauno na in nagdarasing kunsi, kaya tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang patiukbal niya madto palima sinamuin asal naguulin. Bihan yan. Siukat sin amaun niya, yan nagpatarang kato tanyo. Bang biya hajaman na to ini, na wayroon na pagduwarwa, inyad to hiruhal na magtoy pa amaon mayta, sabab na amaon niya yaon. At tawahisiyo na masuok kaniya. Bihan yan, na wat malingkan in agama Islam, isiyo in kaya panghanglaan sin Allah Ta'ala, sin uno-uno pakaradyaan hatatkala in siya halawman na sin agama Islam, wayroon na tagakapatot kumawa din kaniya, siya na in kiarihilan sin Allah Ta'ala ronan kapatot, amo na yung kanaugsin, ini parman sin Allah Ta'ala hipapatukbal in amuin amanat patagdapo kaniya. Amuin yadto hasab yadto liyawag sin Rasulullah in asal amin nagdara kaniya, sampai paadlaw ini na wayroon yad tulong ta napinda nag-anak po na nag-uli niya on sampai pa waktu ini masira sila, sabab masira isab sila yaon timututog aagama sin Allah Ta'ala amo na yung piyag-agamahan sin kita niyo katanta. Ini sa lingkat-lingkat ding mga parkala amin mapatot na to jagahan akabuhi na to
Amoy di kita niyo manjari kumawa sing kapatsut sing kaibanan. At kala sila yaon naglugto, nagulas siyang sa. Iwan inyaon katantan sila ramikyan iniyakaran sintaw halom sing kauman nila. At kala nakasud na paagama Islam, masirain kawa sa roon halawman nila. Kita ba kamo mga katawtay mangurat? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ini jimato na pag gubat haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pagyanong jihad fi sabilillah. Uno-uno lugal hula amin makawa nila malikop nila in hula yaon maagaw, makawa dahing haamin mga tao naghula doon. Hatat kala in tao halom sing kauman yaon simod na paagama Islam, in papag nakuraon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon halom sing kauman yaon, amurain asal nakura nila. Doon hayan sa mayta, in siya yaon tayo manghud na sing katan Muslim, tayo manghud na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tayo manghud na si mga kasahabatan niya. Bihan yan. Dahil sa babiyat to, magduruhon in panghulmat sin manusia haagama sin Allah Ta'ala tuy adil in agama Islam. Bukom biya sing kaadilan sin Fir'aun, sin Haman, sin Namrud, iwan singkatan na marinta lunggo halawman sing gumiini. Amin kawaon nila pawaran nila biya sa pantun sila in nagpuunan simpakaradyaan yaon. Amin di na sila mabaya maigdeng halawman nila. Bang bukon doon hayaon ini sila yaon amo na inggumanti kanila. Magsuno-suno na hadya. Nabiyan yan inji majato hajaman. Ini, yato pangadyan sing kita niyo, biniin kato in masa ini. Mapatot na to singuran, hauno pakarjaan, labi-labi na pakarjaan pag hambuok sin Muslim, iban Muslim, atungod pakarjaan pag-agama, amin subay kita niyo kuma, pangadyan, deng haamin limpa sin mga ini, kasahabatan sila Rasul sallallahu alaihi wasallam puas deng kaniya. Kita ba kamong mga katawtay manghuran? Hawak to sin kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoin ini miug to in napas niya sin mahinat isnin puas na sin sambahayang subuh. Amoin timan daw pa siya puas sin pila mahinaat iwan na sin adlawan niya kataan. Abu Bakar As-Siddiq in nahinang nakimanti kaniya mag-imam. Doon hayaon timan daw in Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hatandawan niya. Bay sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kiuyakan in mga kasahabatan. Hawak to yaon sa mambaya long tamalarak in sambahayang nila. Karena singkuyag nila in Rasulullah nakatandaw na kanila. Doon hayaon, amo na in nag-isarat in Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapatuloy na kanila in pagsambayang nila ang panasila si Rasulullah nagbalik kimulang pakukulangan niya manjariin katantan nakakita kanya hawak tuyad to di mayaw imparasahan katantan sarta in halawm sinakun-akun nila in Rasulullah laung ta kaya ulian na rin hamasakit at tawaring amin sakit laung tanianam niya. Wala nila kaya ingatan amunad to ikay napusan waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawapat siya sin mahinat isnin doon hayaon na in Abu Bakar As-Siddiq wala kaya sabuhan doon haamin bahay niya halam si Madina. Dito siya haamoy in
lokal niya makadari kita imian hajaman na to inarta dito siya hakim ba mauntianong nirain dito nakaingat man siya limod na siya maun palawm si Madina wairong katukin-tukin si Abu Bakar As-Siddiq amuin simud palawm sin ini bay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon in Umar ibn al-Khattab nagsisiyasay hagwa iban ini doon halom si Masjid Bihan naglalang hakatantan amun hindi siya mabaya dumungog in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wapat na in siya long niya wayroon niya to sadya siya dia nagkita iban sintuhan niya bihad to in Abu Bakar As-Siddiq wala asip kan Umar ibn al-Khattab habiyad to yung kahalan timoy siya madtupabay sin anak niya kana isa ampa siya miyadto para Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa siya si Miyum yang kat niya in piyagtatabon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos ampa siya si Miyum madtubihan iban pamong niya tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah biya katusot sikaw malano kaw ya Rasulullah hawak to sing kabuhi mo iban sin kamatay mo ampa siya gimuha dahing habay sin anak niya Aisha radhiyallahu ta'ala anha timoy siya magtupalaw si masjid yaonin Umar masi nagsisiyasay halom sin masjid doon haon timoy in Abu Bakar pataas si mimbar ampa siya himutba in akinya na in hisiw-siw in nagtag-ipon kan Muhammad na bunal-bunal tod in Muhammad miyatay na. Isiw-siw in nagtag-ipon pa Allahu Ta'ala in Allahu Ta'ala buhi di magkamatay ang paniyabiyas sa in ayat amoy in kataan kanabihan nakauna karasulan, nakauna ring harasul sallallahu alaihi wasallam limabay sila katan kamatay. Damikyan in Rasulullah yadto na siya nakananam sing kamatay niya. In kita niyo katantan ini pananamon da sin Allah subhanahu wa ta'ala sing kamatay na to. Naruna yaon in Umar ibn al-Khattab hawak to yadto biya sa kaula-ula nakasayo siya, nakapangannal siya marayaw, di niya marain baran niya hitindog, sa niya hiyantak pawawa silantay si masjid. Hawak to yaon, na pag-ubos doon na yaon, inji mato, pagkatimarang na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawapat na, karena ito nakiyawaita sin Abu Bakar As-Siddiq, nakaruog na sila suy-suy sin in mga ansar atin niya mga tao Madina yadto na naghambok katantan pa Bani Sa'ida amuin pagpupunpunan si mga sila ansar at tao Madina kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam maksud mag-ison bang hisyo in manjari kumanti ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na hawak to yaon pagkarihad to kaya rungukan na sing katantan miurol naman to in Abu Bakar As-Siddiq damik yan in Umar ibn al-Khattab in Uthman ibn Affan in Kiyabin, in Ali radhiyallahu anhu, doon habay sin Aisha, amaun niya hi Abbas, iban sin ini anak niya hi Ja'far, bihan, iban hi Qutham, doon, iban sinabok Ansari, doon day sabdamikyan, iban hi
amin anak-anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long taiyang guniya anak hawak to sin jahiliyah wat malainkan hawak to sin ini ka Islam amo hindi naman jari long ta mag-anggo ipon in ambok Muslim patay manghod niya Muslim na hinang na niya na anak-anakin ini long ta kalupahan ko yun ngan niya. Naroon na yaon long ta maksud sila ra kumaning kiabin amin maglawla siya doon na yaon mag-ayupot sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haupunta im mga sila amin miyadto pa Bani Saida nag-isun ibansin ansar in mga muhajirin sarta nagpatarang in mga ansar sin hati niya aun daing kanila napi nila ibang aun daing ha ini mga muhajirin pi unisab nila bihat da sumakawa di manjari mahinang duain nakura hambok lugal na inyaon katan in kia rudduhan sin pag-ison amoy inya Abu Bakar Siddiq in napi tata nagbay sila katantan hawak to yaon na doon na yaon wayron na simulang hambok-pambok mayta sabab matarang hawak to yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na kananam na si masakit amin di niya nahikatuit to kayad in udyot pamaranan niya long ta mag-imam ha masjid di Abu Bakar Siddiq in tiyawag piya patawag niya hati niya mag-imam sampai ron haon nakasagda in Aisha radhiyallahu ta'ala anha laong niya ya Rasulullah bang ya Abu Bakar in daakon mo papag-imamun na matawad pa yung tangis niya dahil simpagbasa niya na wala in Rasulullah si Mambong sumakawa in kabtangan niya muro Aba Bakrin daakan niyo hi Abu Bakar pihato rin kabtangan niya doon hawak to ini mga katawtay manghurang amin subay na to hatihun marayaw in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bini sin Allah subhanahu wa ta'ala balilang tasafiruhu bainahu wa baina ibadi ambasador sin Allah ta'ala haantara niya ibang sin mga ipon niya doon hayaon hawak to yaon na in Rasulullah miupto na napas niya sarta hawak to ay sabyaon amuin naaon dain magtuy-tuy ini salat dalawang ta nag-awat in pagbugto sin napas niya ibansin mahinaat dayan tulong ta napi na Abu Bakar Siddiq gumanti ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magdarungan sin pag-agama manunjuki in waktu sin parkala ini biya kita niyo simbiyaitaan in agama Islam di manjari mailuh hatungod sin parkala magdarungan sin pag-agama bihad to yadto sabab in tanda niya manjari imian in katan mag-isun yaon hi Abu Bakar yaon hi Umar yaon hi Usman na ayo po itong tanyo na ayin Rasulullah mumusun na to na Asya tanom na to na Asya ang panato pagpikilan in pag nakura hati niya ininikatan di manjari tahalaon subay magtuy-tuy aon makakanti biya da simpag sambahayang bang dumatong na in waktu di na to manjari tahalaon in pagpuasa in pagjakat in paghaji in katan dia akan sinallahu ta'ala aon kandiri niya wiya waktu sinallahu subhanahu wa ta'ala subay inyan katan maagat pangadjian yan dakula singkitan niyo mga katawtay manghuran amin wayroon manjari makasasaw parkala dunya
timparkala pag-aagama, subay amoy in patinggilon na to pakataasan, insara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na yadto na miyabot na in wakto na to, muramuran sa Allah ta'ala hawak turugaing na makaril na isabkitan nyo rin ha mga inibinin kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi lupa na tuod indua perkala atau dua sa lagu mapatot na to ayaran amunain kitabullah al-munazzal iban sin sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari mangumbaid na ko kanyang katan waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Coming.